Bingelele emakhaya. Ngithi ake ngibuye sike siphendule laba abasibhalela khona lana kuma-comment section. Abanye basibhalele ngawo WhatsApp. Bathi bona bavalekelwe amaphupho noma bathi bona bayaphupha kodwa mebevuka ekuseni bayakhohlwa, basuke bevuka sebekhohliwe. Noma abanye bathi bakhumbula ingxenye yephupho kube ukuthi le ngxenye enye abayizwa njengengxenye ebalulekile abayikhumbuli uma bevuka. Lokho-ke into vele kumele ukuthi abantu babe newari ngayo ngoba into embi kakhulu lena. Isuke ibika kona ukuthi ithongo lakho noma mhlambe isithunywa sakho noma mhlambe ingelozi yakho ekuyiyona ekulethela le miyalelo ngamaphupho ingcolile noma ingcolisiwe. Kungaphinde futhi kubike kona ukuthi abathakathi bakuvalile, bavale ithongo lakho noma bavale isithunywa sakho asisakhona ukukhuluma sizwakale kuwena. Kungenzeka futhi ukuthi abathakathi bakusithile wena uqobo lwakho, bakusitha kusona isithunywa sakho noma ingelozi yakho noma lona ithongo lakho. Okungakho-ke uthola ukuthi mhlambe noma ethi uyazisondeza lo muntu omdala kuwena akafinyeleli ngoba phela usithekile wena akakutholi kwelikamoya. Kuyaphinda futhi kube isimo lana sokuthi kungenzeka ukuba ekhaya kuphehlwe amanzi amnyama noma kuphehlwa amanzi amnyama ngoba kuyenzeka uthola ukuthi amanzi amnyama siwaphehla nangezenzo. Abantu basekhaya uthola ukuthi baphakamisa kakhulu imimoya, kuyaqatshanwa ebaleni. Lokho kuzodala ukuthi iy'dalwa ziliflathele ikhaya. Kungakho-ke uthola ukuthi azisabuyi noma nilele zizonixoxela emathongweni ukuthi kwenzakalani. Lesi simo-ke sidinga kona ukuthi isixazululo sakhona kube khona igxathu elithathwayo. Uthola ukuthi kusetshenziswa izinto ey'fana ney'futho zokuthi phela kufuthwe mese kuhlanzeke wena noma kuhlanzeke wena namathongo akho noma wena nesithunywa sakho. Kuphinde futhi kusebenze namanye-ke amakhambi engeke ngawasho lana azosiza ukuthi kuhlambululeke iy'dalwa zakho, kuhlambululeke nawe, kukwazeke ukuthi nixhumane kangcono, kukhanye ukwazi ukuwabona lamaphupho azotshengisa indlela. Sithokoze kakhulu emakhaya, sisho njalo sithi update ubumnyama kuvela ukukhanya emakhaya ethu. Makhosi.